Ai, ai. Alomo lelei ki he fiafini, o kore ki hufanga i he ngahi talwhatapu kotoa pe, wha o atu pe me heo peni. Kai atai whanga maari e koini ke hoko atu e tau polokalama, tala noa politikari ku i koe whatu whanua fo ou, pia mo piveni piukala. Koe polokalama ini hono ua, ko ma whakawae i he whakaukau koini, o ku tau wholau ki whe, pia uhinga e makato o ngai e whakaukau, koe whatu whanua fo ou, ko hawhahinga whanua, o ku tau sio ki ai, koe whanua ia te tau fie ngawe aki, ke tau mo ui ai, ki tau tolu, tau hoko atu ki ai, pa mo tau whanau, pa mo hako tupu e whanua. I heni foki i he whiawhini, ko whataonga pe, ko ongo rei atu, ai polokalama koe ni ki apina, ke te ki mo tolu hono kotoa pe, e ka ingatonga, ka ta ke o share te tau polokalama, ke a uatu ke te ki nau tolu, o ku nau loto, pe nau whiawhia, ke nau mamata ki he polokalama. Ko ia ku taitai rei ki mo tolu e whiawhini, pe ke te ki nau tolu, te nau tō ki tō mui mai, mi he ngahi ngawe anga, pe ko whiawhitu ke iai, o tō mamata i he polokalama koe ni. Whiawhia foke taitai rei, piveni piukala ki tong, malo e tau mau e whiawhini e piveni. Alo e tau lawa ke ahoni e sol, malo e ngawe me. Ia koe tuu foki he wiki kua osina, na ta polokalama foki, koe ka matai e ta polokalama koe he whatu whanua fo ou, ka koe wikeni o ku ta te hoko atu pe ta polokalama i he wikeni, koe ngā koe polokalama whikau ani ku ta whotu i he ka veinga koe ni, koe whatu whanua fo ou. Ka taki peo o hoko atu mu ai koe wikeni, ko whakaukau ke ta talanoa mua ki he liriu whakapolitikare koe na tau whakahoko koe ia i he wafe hongo fulu.
Ko hinga he koe whatwhono na ke lawe foki i proklama ko o si ki he whatwhono na whai e tupo uluaki pia hauai na ke toi talanoa na ke toi mention e whatwhono na whai e kunsalo te tolu pia tupo tolu pia atawa mrewa ke wafi hongo fulu ko tui koe whatwhono ia pe koe liriu whapolitikare ia o tonu ke talanoa ai hoko atu ai ko ngahe koe liriu maho inga eni i hele rei pe koe kai ke lere. Koe, malo bito suve stapa ko kore peke hufanga I whatapu o whaka me wharengi. Koe, matunga fok mai mahuinga ta programa mo whatala noa. Ke taulawa sia whakaluku fua, sia whakatokolahi. O tau ki lawa mawahe ake me whekolo aki, ka tau sia hange kong whamigani mo ka fuha ka kahape. O tau iai. Koe moto pe fuha ka. Koe e pe eke to sisi manako. E wahai e palpare mai. Pau ke e tau rea ka toa pe pe hupe ke hema pe na ka. Koe Winga foki e tatara nohe uko si o matu o mai mahu inga ke tau kilo mai o tau historia o ta whamon loa koe ke ta mea tupo uraki o a umai ke a tupo nima si au pite tau hilo ke historia ana ke eke whakatea pu hai winga koe ke a koe ai ko si koe 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 au e tu i tari o tui o koe pe ai utu uma mahuinga ke kini whamama I siu koe. Ka koe me uriti koe pe koe mahuinga ke tau ilo se historia koe. O kai ke uto veiveua o fu mahuinga ke tau ilo historia koe. Koe foi liu koe ne whai he wanohongo fu, tau pe koe whati whanua whamui mui ka haia. Ai ngon ke tau alu ke te ki whate mkara tiangi. O tau pepe tato koe foi essence, koe foi diriu koe ni, koe hanga he tui ni maa voluntarily, o tuwange mai hono ai le mawhai executive. O tōku mai ke wharearea pa me kabineti. Whatola pa mo I kau whafonga kakai. Mungahi I whatola he kau whafonga kakai. Pea mo no whafonga whire pare mea mo no whire kabineti. Sai, se sta tuke tau sioro loto ke isiu. Ke tau whihuia koe hae maka tu unga fo I reo wana hofuru. Hange ko gulawe ki mua na tau hau pe me tau whonga whanunofa society o inherit mai pe hono whanere pule anga he foi whakatahai na whai gogo he whakatwhonua te pōu aki kana e osi ihe mahino pe a te pōu aki ka pau e hoko ai whonga ia gogo na rere ki mua pa tau toki I whamao po e whanwhonua who'o. Kono liu ka wai o e whare tui mo ono tautou I liu o hatu I. Koe foi urunganga nga maheni. So koe huinga whoke hanga whakarawe ki ai te tau whoki tātua pe koe te whito mo e mauruta. O e whonuani ka mohono kahau o makatunga ia I he mape wholau o ku tāhanga tonu te konisutani. Ka pahere ke mahino I he kakai pa mahino I he kau whatwhonua I kau konisutani. E ki longolongoa ange kau wholau. I lahe ange kaike.
koe mahu inga ko whi meni ki ko whinga ko ke tau siololo to ke ai. Ke tau whoki o sio ke tau konisundone, mono liu e tau konisundone he wana o pe ko hanga he foi sistemi o nau whalare ki mo ai. Nei i symposium nei whaere kau mesi kau mau i mesi nei tak me tamu mo Malakai loa matani. Nena hanga tala no i e ko meni wa se tahti ku o sko ti so go whaere. Ni ke na hanga tala no i tau konisu tone pa me te mukalati. Ana o make a statement ko ni ko tau konisu tone e o mai go ki practical environment hange ko falara ko ni o hange ha corporate plan hange ha corporate plan ko tau fononga fa polikare fa alati sai ko figo ko ha corporate plan o hange ha ko paragi ang ni provide my roadmap o fononga anga o hakau taha me he feito o nau iai ke he feito o nau tisaya ke nau oki ai whakaekonomika for business poko hako no mahi whakakalaka ai ko hunga ko hama whatano ahunga solo ko lahi foke tau to fua pe tau pe ko ni studio le ke mo pe ko e don tawala to ke wa na mafai to ta ya solo ko ma ko ya solo ko mana kai mo kui ni street ko ai fai ko ne ko kai ai bigi foi bubu ai wakau ai mo wakau kolos ai mo ben persio me ko kai ai hange pe ko tanga kola de mo o ko fam ko te tau ke tulite ka kai hange hona wa ta mai ko kalai ka tau ki talo mama pe he ko no fa ta ya ku solo ko tau maua te whaina whaitia karai ko ya. La ko ia pe o saitaka ni tau ene ai me whairifia. La ko ia pe a ko ia malo no. La hange le wa wafe holo pe kakaia ko nga pe ko trama me ko o te muara ki he ko te volo ai o te muara ko ni shone ko ai kai ke tara mai ke tau mai no he ko no uhinga iso o ko feito tal satania o tal satania e o tua ke tau pe o pasio e o tua ko loto mo ata mai tangata o tal satania o ke lo tau hanga pe o tulite atamai tangata hange hakala tau tai whapapa pe o tua. Ko anga ia i whakaukau a. Ko me o mahui ngā mawai ia e motuan he whenga hakala noha i siu ke ta noa ki he mama i kakai. Mo mahino e atamai. He waifuke lau ia Einstein kau sainis i loa e. Nani hanga o discover ngai whakapuri-puri o universe. E mo e misteri e whatupu. O taula vai o enhance mo ui e mamani. Ke ngai ponga o taula vai o witness e ngai hiwi wha teknolosia. Waine lawa na pe. Ka pau he kai te lawa whakamatarai. Simply ke mahino e subject ke tara noa ai. O koe ke mahino i koe subject ke tara noa ai.
E uhinga pehe solo. O whainga ka te tō fua mai tō tala mai. Hanga ko ni te whadada. E whaimea ko ni ko whaarea peka ko loto ange ke hanga pōs e whakau kau. Ka taulawa whamaa po he whainga ka te au ke coexist. Ai whakau uri mo e maa. Ia for space and time. He time beta. Ko foi whakau kau ko nei tō fua mai pe ho tau historia. Ko aho e tu ko fua tu i tonga. Tau tānoa he, o mai whakau e tānoa he hiwa noa po, hiwa ngea o PC, e tipo, o pai ke uiro po e ang. Ai ko se atu ka fu historia mo tua, Sai, o ka whamatala historia ko ya. Ka ko kei whanongo pe, o a o pe ki kau takilotu, kau takiako, e whanuani. O ngau tala, o aho e tu, na e pekia pe ato e tu. I rei whi whangata, nao mo ngari whakatak, hange o ngari mau taimi, he lau e tōla, solo. O ku mahu inga e kwanga e whau kau, mahu inga e tau ete ke tau mai no e isiwe ya. Mana tui, Wai ki tohi enu e. So ki tohi na to alo kumi ulu kalala I fere toa. Ko tano ato ki uka mea. O hina walo kumi ki tohi ko fie ilo. Ko fie ilo ki hanga mo ia tonga ki mua e tupo uaki. Na fie ilo ki tupo uaki mo ni fate ko ni sudoni. He mahino kon kau e longo agon he lawe ono. Solo, o koe ui lope o wahatahu mahu ngā ia te tau moau e fie ilo ke umea koe ni koe ui koe mahu i ngā ia I he kaha u. O koe kia hamea ia. O koe kia hamea ia te tau lava e lava he whainga tangata solo. Ka pahe ke tau tivouti. E tivousin e tau taimi. Ke tau pesiu ha whainga mea ke tau. Ke ne umai ha mama ke tau tolu. Ka tau lava o ilo pe koe tau ua aluki fe. Koe whai whangatai e wana u lau taranoa mani. Ki he kei mau aki pe he whanuani na e pekia aho eitu. Hanga henu whantoko wā o tau, kai, pe toi lua I ke kumete, pe toi whamo ui, pe toi tu. Ka ko sawe lotu mo mama yako o senturi ni ua o ni talamai ko sisu peta nega ilava he mafio o fonua loto mo he te si o puke ko ye pena te tu ka ko alo pe ya o tu fana ka jo ge wi kon saira fi fokau kau ta lava he mama ko anga ko whakakau. O kuia e me, o anga e whakau wai mea palparema. O kuia e mea palparema. Kau whemau ke tau si o loloto whakaikiki. Ke isiu. O I tau hala whanone tau hau mea I. Ka lava ke ton e tau sio ke tau hala whanone ke kahau. O hunga e whatanoa ke whatwhanua. Koe Nā ko eke hoki e piveni, nā ko hanga whoko eke ki he ki a Professor Laftani, nā ko eke ki a historia. A mea kana tā whakaukau ke he ta talanoa ko osi. Nā ko eke ki ai oku ko ngā ko tō taha historia ia. Oku aina hane mau ki he kei a ko I historia o tō ngā me hanga koe nika historia me te pōula ki Hawaii. Ko hako ke a ko iai I he ngahi ako I tō ngako. Pea kune mao ko ako I pe ikai. Pea ne tāri manga te au oku ikai. O kai ke ako I he high school o Alukilalo.
Pena ku e ke o kwaina hano uhinga, hono kai ke ako ia historia, hano whainga uhinga. Pe koe ke whia mau ia ke ako, pe koe ke nau whakaukana tau, koe ke mahu inga e ke ako. Pani tala mai e ia o koe ke ha uhinga ia, pe he kua hamea o koe ke whia mau ke ako. Kana e uhinga pēna e talange e futa ia i ate nisi ke nau tolu. O kai ke mahu inga ke ako inga fu historia pe he ia ke ki tupu hake kaureka. E toki mahu inga maaria ia hono ako i he university. Pena hanga lewa e futa ia o ako i lewa historia ko ia i he university a Tennessee. He taimo ko wao e tamai ki ke university. Aina ntala mai ko whitu ia na tange futa e sai ke ako ia i. Ka kono mo ni na kai ke ako i. O kai ke ako ia i tonga. O pēmai whakaukau ia. Koe uhinga hoki ku whaitanoa we mau ingai mo whinga pēa ki au ki mahino ianga anga tau historia. Solo, i taranoa koe na toki uka mea. Koe tohi, mo lau tohi, koe koha mea e na tau privilege ia. Tau privilege ia. Nei kala e ukala la fere toa ia e ne raki sio he fai e toki pa mea tohi koe whakalo a kau. Mana tu ko hea whakatarantara noa he ka pau he tau lava whamete vete ai mahino i kōhiri me he civilization o no pōri. Whakata ape te tau unu tau he mama o tufa he o tua ke whahinga tangata. He ko sia ke ko hanga o ki whawhihu ia me peanga i tau mahino. Koe mahino koe a ke taranoa konu whai e toki uka mea i he late 17th century. A koe taha whitu hiwa ngō furua mai ki he koe taha walu hongo furu tupu. Taimi koe nei tutua i koe nei puke i koe waka koe ne Pote Pirinesi. Kei tamasi i vare a South Tupo waki. Nei kau e he wainga horo ai. He fu waka. Ka koe taha whitu, koe taranoa ko siuteni mo le mea, koe tahaono, koe tahaono tahawalu. Ai koe tauraki, tauraki a mo tua pure anga o something like that. Ka koe siuteni mo le mea koe lave ipe. Koe toko tahana ni, na tau maua koe raki whetu taki a tonga ki mamani, ko Captain Cookie. He taha whitu. Ai koe mo uia koe ki mua, o a umai ki taingo toki ua mea. Nai kai ke kau e tohi ia pa moe lau tohi, he teknolosia na ngau ea ki whanuan. I kai koe? Koe ku whehu ia are vai a uia. Ai fu puta historia koe ni o na ako ia ki tau tolu. Whekau aga mo au eit, whekau mo mau ki skisi, whekau mo mau isus whanua. Whehui a rewa, ai ne tuunga, mo o nima ne tuunga whananga. Ke o mai ke hoko ia ko ha mea ke ne. Ke tauri taula ki ai. Kaya ko winga pe ki lavi ko ki ai sol ai mahu inga ko koe ke tau taranoa he isiu mo e foi whaka apa i ai mamau ki he kakai. Kai lava ke tau toi whingangi ke tau toi kumiangi. Ke hangai fo e o te tau ke no fo pe hangi e tuite alo aka au bia oi
tau o tua mo a. Koe. Koe ngahi liriu koni koe i he wafe hongo fulu e piven. Koe ngahi liriu koe ana na ku polo kalama pa mo profesa lafitani i he liriu koni i he fatfonua koni wafe hongo fulu. Na ane hanga o talama koe liri koe fatfonua koe ana i tai mahino pea kai sai o makatuunga aki pe nane o mai pe mene ngai whakatata ki ai hange koe whakapāti na o staimi koe ana o si whai pe ngā ue ke whakapāti ka kai ke whakakau he whatwhanua koe ngā koe tau huu ngā ia tau whono ngā pe mo ngahi mea ke he pe nane whakatata aki ka koku whehu ia aku ia ko hanga ho wakai koe ki he whatwhanua koe na e whai he wāwhengo fulu mahino whoke nia na malo na laumari le la koi fie a tupo nima ke ne fuaki mai a ngahi executive power ki kakai ain koko o kaunga ke ahoni ka koi hanga ho wakai ki ngahi palaparema na hoko i he wawhengo fulu ai au fie mau ia ke te whakalere i ko tu o waipe ai whamatala, ka pau koe koe ngai whamatala e palo whesa. O tui waipe me enkolo kou sio me ai. Koe sio koe a aku e solo nei makatunga ia he ngau e wāwhi apa mei. Ka moe pure anga koe a koe o akirisi. Koe. O sio i he function koe foi sistemi koe ia na e fatu he wano hangu fulu. Koe oku iai ai uripoti pena e whai manatui nei ai fufo i Royal Commission sia. O kai ngata he loto kia a wharearea, loto kia i tui, loto kia wharearea, loto kia hau eiki, ke nau ngā wei, ai fo i whatwhanua koe a wanoa hongfulu. Koe. Koe mea pango, koe mahino koe aku koe pa teo watu ku tautaina pe whakaukau. Nai os maa opo pe ai ngahi ripoti. Nai ai koe foi ka koe waka na tau whakahike heka kia hi wanoa hongfulu. Koe waka ina teu mahe ripoti. Oku hinga pe ku e whamatalae. Koe. Koe uripoti koe ni nei se ai tam whamaulahi hango ai tama Britania koe ko cotton water. E kau ai mo kakai i ako mo kakai whalalanga i whanuan. Kau no pere mo kau scholars. Ai ngahi ripoti koe. Mea pango koe foi ripoti koe ia. Koe. Nei kai koe waka e na tau whakaheke heka ai. Koutui ka pate ke te whafoki. Ka uhinga foki e solo i whakaamu hui tau talanoa. Ke tau hiki tau talanoa he ke isiu whakakaukau. Mau inga ke tau talanoa i he kounga he ko tau kahau, ko tau whanua, ko waka be tau he kakatoa. He ko uhinga i whakatanoa ki ai. He koe ne liu, tau pepe tau toria. Te watea ai whatata kone. E kai te ke o mai koe hakonga o ha mea lere automatiki. Koe upe koe whaikonga te tau pea o whetonga ha mea lere menuolo. He kuai, neongo koe tau pea koe kapore i tā. Neongo koe whairea koe kapore i tā. Pata titeirus koe i he whai kapore i tā. Ke automatiki pe mo menuolo na ke pena. Tau hui loa pena ko kapleita. E hui ngai ko e lau e. He ko hui ngai foke whatara noa. He ko konistu toneu ne oku ne fotu ua he kuptolu noa. Ko e whanua
whakatui, whakakonistu toni. Koi. Pe he kupu tolu tahau ne pone tala mai lewa. Koe mawhai pure ki hono whakalere whanua. O ku wahe ke fo isino la lahi tolu. Ko kuhinga peni ke unga ko mahuinga koe tau alke whai ki. Ko sino la lahi tolu koe ya. Taha, ko kabineti, ua, ko wharearea, tolu, ko whamawa. E ko ngai sino sino ia o koe mawhai pure. Kai lawa ke maa opo mo mau. Sai. Ko ele taimu o veteki whai ngai fwoi sino koe ko no kongkonga. Taimia ko hokai palpare makon ain ko tupunga e longoa mo hange ngai e tau un whakapolikari. Koe ke streamline, koe ke more ke alu rei. So ke kuvaltor e kau ki lau e pele. Ko ngake e kau tuipe kumal tol si ai konistu toni. Kau ene ngai whalerei koe he wanohong fulu. Kau mai foi whalerei koe ni i he taha ngahi lao ne fotu o mai me pureango tu wano komni ueli adensenyare ke whakalerei e foi kupu koe ya. So koe foi koe whareani oi kupu tol si e konistu toni. Kupsi ula ki o whakatu hende ai pe nolo ki ngai whakanofo mo i tutuni whakamau. Ai ako hako miti ai whakataha toko ni. Ko miti whakataha toko ni ka koe o kune whanau. Hanga he whakate ko ni o whanau i mai pēnolo. O pēnolo ko ia ko ex-chancellor. O lot chancellor. O raki me mi pai pa koe o ksea he pēnolo. O uhinga o he kapahe ka je tauhanga alain. Ai sio me turiki o anga o tau konistu tone mo no whalere whanua. E palpare mapia. So koe ai koe ula ki ea koe ex-chancellor. Koe wa koe ex-whamaulahi, koe chief justice. Tolu, koe atensenyare. Pea kau e ki lao. Ai a koe nihi o tau kei e lao ko whanofo i tu. Ai koe bui koe kau loa lots. Ai koe kau loa lots. Sai. Koe maari e whakau e solo he ku talamai e foi kupu koe kuai foi pēnolo e whanau ia he whatatoko ni. Kau lau e te kupu koe ni oange mawhai e whatatoko ni. Kupu ni manoa solo Koe whahenga kau ke whatatoko ni. Pea mo ngahi mawhai o whatatoko ni. Ai une talamai he kupu ni manoa a composition e whatatoko ni. Pea moe mawhai o ke whatatoko ni. So e ngono whaereani he kupsi uraki. Kua pau ke whanofo he tui ha whatatoko ni ke whare ia. E kau ke whatatoko ni ai ni ai au whinangalo ke ai tui ke whekau ke nau kau ai. So e hui whaerea. Ko composition ni ha taha peu whinangalo ke tui. Kau ke ni whatatoko ni. Ko haha nau whatongia ke whare ia. So ngatai ai. Ko poili fok solo. O kai ai ha mawhai pure i e whatatoko ni.
koe mawhai whare I pe ke tui. E malawa pe he tui o pe. Ui mangi o whakauri ke ne hao whare I mai au pe koe hae mea whai. Koe mea taha pe au whinangalo koe ke mahu inga ia pe ko hai. Koe discretion pe ai tui. Ai ni whataha toko ni. Pea ko hae hono whatongia. Koe whare I, Koe whare I pe. He kono uhinga whai koe uhanga o hake ka pau te tau sio he mea koe system ke function le lei mea lere o pau ke ilo he component koe pau beho no function o anga nau whinga o aki ka ia foi konga helo to mea lere operate pea on its own ta ia hani whilawe ke u kongkonga ke Koe ka ia ha mea lere ia ha mea pehe o mea lere longo alai ko auri ai ka kai ko kuhea whake whinga ke tau tānoa mama pe o te tau to fua ko nistu to nei ke hange whairi whea ka kai hange hakalai o nau ata mai ke nau wilifia he sio ke so ke ko kuhea whake ko ai so ko anga ni ko konga au ai ne ko nistu ne ko tohe anga pure o whonuani Kuptol noa beno no whakarea e solo. Koe anga o whai e pure o whanuani, koe pure anga tui whakonistu tone, I he malu o ene awhio, koe tui ko tu pōwano. Moki nau tolu, e hoko kia te ia. Koe uhinga koe ka au e solo, e whai kuptol noa. Uhinga koe o e tui whakonistu tone. He kai ke ne whai ene pure whakatui, ke hange koe lau fi koe hau. He koe whonga na ne whai ki mua. Ai koe nei pehe koe tupo uruaki. Nei hoko pe hoku loto, koe lao. Sai. O inga koe hono pe, mai koe anga whai o pure o whonuani. Koe pure anga tui, whakakonistu tone. He kai ke lava tui ia whai hono loto. O mama o me malu e konistu tone. Koe konistu tone uni o ange mawhai ke tui. Kau kai ko hono loto. Uhinga be e ku whakanoa. Ka pau waha mea u loto ke tui ka se paki ma konistu tone. Tene mau e konistu tone. Pe palpare mare. Sai. Kupu hoko be kupu tolu tahau pe mai he kupu ho ya. Koe anga hono whai e pure whonuani o wahe tolu. Koe kabineti, koe wharearea, koe whamawanga. Koe whehu e tu solo. Ko whe whatatoko ni he mahe wahe gone ma whai pure whanua. Na sto, koe whake asia he tau. Ne kau whake ni hono liliu koe e tau konistuto. Koe ia. Koe poinia. Koe poinia, the devil is in the details. Koe langa pahaka ke tau solo mai palaparema koe. Whaka system. Koe. Ika ke te ose longo a ia. Koe. Koe uhinga whakau kia solo. Ka pau o kuwhie mau ke oange ha mawhai pea whakahu he konistu tone. Hai hui o tau ai konistu tone ka kai ke ai ke ai. Pea ka pau kai whie mau pea to'o me he kupu koe o hu kau ai. Ka koe poini ke kiria. Koe whai kereriti ko ia. Ka pau e kai ke tohui ia i he corporate brandi. He road maybe. Solo whakaukau ke mea koe ni solo. Koe Global Positioning System, CPS. Ka pau te tau o kumi ha feitu tau fie alu ki ai ka hui kai ke tau mau ha mape. Te taka koe te tau mau pe tau leo feitu tau alu ki ai. But the cost o
of resources pa mo taimi. Whakahoa ka pau nei ai hamape o a CPS. Ke time efficiency da mo lahi ai resources o save. O kuhinga ka koe koe. Kono moni o na tau mai whakatau me atakai. Ko tau tano kon ki tonga. Da mo ui koe ki mua. Tau au mai ki. Nai kai ke tau talanoa tau toria. Ihe foi abstract level o function whakasystem yo hamea. So again, ko talu e tawanga mai me fonoan ko tau tori be foi mango o kai ko foi mango. Tori be foi mori o kai ko foi mori. Tori be foi meren o kai ko foi meren. For the last 200 years, te gai ke tauhanga ta toria o innovating ha fahinga faunga iho tau poto pe mo tau atakai mo tau tolu. Ke tau toi process ai taingo lahi ai mango lahi ai faina o translate ia ki hafo i product ke tok ke preserve ke tok fraunga. So ka fainga simple o mindset ia o tau atakai. Kau mau inga fo ke tau turi he alu e whalakalaka pa mo teknolosia. He kulahi e mea o tau to'o fua pe. Kai ke tau pay attention ke details. Kai lava ke tau whalakalaka mo tau alu mo taimi. Raki a ua efficient e tau whahoko tau whatongia tolu save yang ai resources ai fonua. E kono mahui ngai koe whakatala noa koe ki isiu koe ni. Sai, ka hanga o so na ulawe et whakau ki he hu ai komiti koe pe nolo koe whanau i koe whanau i mai he whatahato kon ka uku i kai ke ia hane mawhai whanau e ha mawhai pure ai ke sai so ka anga ni whakaukau solo ke whakalelei oe ke whatwhanua fo he koe mea koe niu ngau e kia ngai system koe whalakalaka ngai industry so ka he walu tolu pi koe whanongia walu tolu pi hai koe action se la kupe kau lau i pe pau toki whanau lotu pe kupsi ulaki saibe teu foi kupsi ua ko mamasa ka kupsi ua pe hen kua pau ki action se la ke tuku kehe ka toi tuuni kehe ange ai lao. Mau ai mawhai kotoa ke whakahoko a hono ngahi whatongia. Ngahi mawhai, mohono ngahi ngawha, kau ataina o ikai ke iai hakau noa mei ha tahape mau mawhai. So ke koe foi kupu koe, foi kupu ngo ngo o place he feitu hala, e foi component hala. Uraki hanga he I whataha toko ni o whanau I ai penolo. Hanga he penolo o whanau I ai exensela. Hanga lewa he konistu utone o oange ki he exensela ai fu mawhai very close to God. O whakarea ke ne mau e tau ataina
o i kai ke ai he kau noa me ha taha pe mau mawhai. So kau ai, he kai te aha kau noa me ha taha pe, kau ai tui. Kau ai paremia. Okay. Kau ai kau minista. Kau ai hawhai ngā taha pe. Taha pe. Sai. Pe, ko ha mau mawhai. Tau pe kau ai kabineti, kau ai wharearea. Whainga institution pe. Okay. Kai ke kau iai. Sai. Koe whehui koe ka pau te ke whehui. Te ke whehui ki a taha ko hai e exensela. Ko langa tau tole waki tau iroi. Ko tau osisio he exensela i kai. Kau hange drive mai au hange hu mai exensela e koe hu mai au eitu. Okay. Okay. Hu mai mai foi mawhai. E hu mai mai foi sino. O ko mune hanga ia reduce tau tolu ke tau hange e tau ana mai koe kalai. Kai ke mahino. Kai ke mahino. So kau watau e whakau ke mauinga koe foi kupu koe ia. Ka pau nei ave. Ai foi kupu koe ia. O tuku i e kau whakamau. Okay. Sai, koe poin whaken solo i kala noa koe ke mau, ke tau whakaukau ke corporate plan whakau ke koni sūtone. Nau herbe nau slawe whaki mua he whatala noa ki mua. Koe ngahi ngau e factory kona tau pehenga, ngahi industry, ngahi factory kona koe mōri. Tau pehenga ngahi hame alere koe ngahi kapu whai a kau ko ngahi. O ki ai hona ngahi criteria mo no ngahi standards. Kua pau ke meet ia he whai component ko toa pe. Okay. Ki mua ke pasi, tau pepe ka whare ngahi sources. Wai in Britain ke mo ngahi missing ke kua pau ke nau function ki standard o define ke nau function ke. Urakia, ua, pau ke nau functions in order i he sequence. Okay. O se aipe, pau ke raki ngau e missing koe, pase missing koe ke missing koe. Pase missing koe ke missing koe, hu ke ingredient koe. Pau ke hoko, pau ke structure behe. He kai ke tau laku pe, tau tōria mea ka missing, expect ke sources ke he whaha e taha. Without a divine standard and sequence of operations. O hinga ka koe ulau be. Okay. Sai. Koe uhinga e ni. Ai mahuinga koe corporate penny, roadmap pi, mo u indicator ke ne feedback mai ki he progress o foi function ko tope. He pamono ono remove ai ono assess o hangawe o hata because hangawe o ha missing me he authority me he sino me he authority o ave ki he operation Okay. So kau o mai whakau ni na mahino ngō fuang e. Okay. Koe misini koe o te ke ngau e ki ai kua pau ke ne lere i e kilomita e tolu nima he houa. Sai. Ka pau rewa e mesa mai ai ngau e misini koe kilomita peia e nima. Koe me ai te ne turi koe me ngau e. Okay. O kui kai koe tama pure ngau e te ne turi koe me ngau e. Okay. So o hinga ka koe whakaukau. Ko kuhinga ko ha system ke oa te tau longoa ka tau tari ui. Okay. Pea streamline the operation ni ki le rei whakaluku fua. Kua pau ke remove ai mawhai me he subjective assessment ni o ave
ki he ngai indicator operation. He ka pau he ka pau so ko anga ni finga ko ke tau finga tau fa ma pop. He ko ka me e puna ea I he ka me e puna ea I he lao natula. There are natural laws. O design he o tua ia. Ai foi mani mo no ngahi lao e tau lava puna ea. Winga foke whakatala noa fok solo. Koe soke na pehe foka ne nai koe foi kupu koe na ulau atu o place fei tu hala. Sai. So kono ame ko place koe he exensela. Ko ia ia kune pure I kau whakamau. Sai. Ki he kau whakamau. Ko ene turi. Mohono. Mo wange nau pensoni, mo nau wahenga, mo nau kontureki. O makatuunga ia he tamako. He foi cross ko aveki ai. Kasi ka kusio ko a system mo ka ye lava function lele. So ka kupu valtolu e. So ko ai ko pure ai lao mo tau atai na e whakamau anga. Ai ube no whare. Kua pau ke tau hi mau be ngahi te toi whakau fundamental principles. Mahu inga whakakonistu tone. Lolo tonga ai pure ai lao mo tau atai na e whakamau anga. So ko ngon foi two fundamental constitutional principle o ia. A rule of law, independent substitution. Ko foi whakau go ia. Ki he kau whakamau, so kono whakau e. Lai tai mo tangutu ai whakamau I hono sea kene whakamau I ha popo. Ko he ongo foi me au whe mau kene mau. Tau atai na e whamau anga. Pa moi pure ai lao. Kaka sio ke foi mas. Ai ko kuhinga ko foi close ko ai mai extension la. Ko nei do ton ke ave he ka whamau. O hange ko ni. Sio ko extension la ia ne toki o hange. Sio ge. So o hange foi mafai ke extension la ke ne fai ne tu uni. Whakahoko hono ngahi whatongia, ngahi mawhai mono ngahi ngawha, tau atai na o ikai kau noa mai hatahaki ai. So kai foi mea nei ton ke ave ia ke, ave he koni tone ia ki he kau whakamau. So kai hanga wate foi whakaukau. So kai ngawhai ni, kai ngawhai ni oi exensela. Pure I o ngahi whakamau anga. Ua, ngahi mea whelawe I mo whakamau anga, mo ene tau atai nga. Tolu tauhi e pure ai lao. Wha, ngahi mea whelawe I kehe, o whakaha mahino e konistu tone, ko e ni peha toi lao kehe. Ko ngai ne taha ene mea. Ke whakotuu hatau motua aia e malolo ai attenzioniare whamau polisi exensela mihono lakanga. Ke purei whakotuu wahenga malolo whamau. Koe kuhinga koe hanga tala noa koe ni umea koe ni. Awe katoa ai tau atai na ai motua whakamau o tuku I he exensela. Koe kuhinga ine koe ni ene fe ka pau nei whate konistu tone kene pehe mai. Koe foi mawhai koe ni koe whakamau ko toa pe.
o hoko ko fa mau tene mau e tau taina tai kau noa ke hata pe ko ha mafai pe ko ha ko nga ka ne lava fai le rei hono fatongia o si apa te tala mai ko ho kontore ki o pehe ko ho vahenga o pehe ko ho vahenga malolo pehe he ko hano inga he ko ho hoko ko fa mau wai process e ki mu kai hanga he ko ni su tone o malu i ko ke fra hoko fatongia he wai ho fuakava e una fuakava ko fa mau he kupu hivanima ko ni su tone so be ono wharea fuakava o fuakava i he ao e o tua te whaito tonu mo tai whiriwhiri manako a hau ngahi whatongia whakae whakamau o whakatatau ke konistu tone pe mo ngahi lao e pureanga aluia fuakava ki he o tua tene whaire rei ka kohono ka koe pure i koe o ona o pure ia he exensela mana tu e koe kau whanga o tua e kau whamau koe ka kaipe ka koe sistemi ke tauhanga whatu ke tokoni ke no whahoko nau whatongia ki he lerei tānu no one is perfect kai lava he sistemi o malu i nau tonu ka bau nau wangi ho nau konsenisi he nau whakawa wai mea tu tongen ka koe ui ka bau o whana atu e exensela ia ke isiu koe mana tu e ne peheu kai rewa ke tawa taino rewa ke tau lava ta turia o hinga be e mea ko whenga ke ta prosi e ko nga ka bau waha ha mea o ke ongo ke ulava whakamatala i le rei ka te lava ka pau di hanga te rei koe e pivenu alo pito koe whamatala koe ni ku ki hanga o mai koe o ku peis fokia he foi ka venga koe ni ku ta tala noa ai i he whatu whanua who'o peko whakamatala ia ku mahu inga hei ku ki o mai e ngai kupu ke kone stuto ne ko wakai he foki he kakai koe ni ku tau wheao mo nau tolu where ai whilahi apita wheheu i kai ke wilo pe teu kamata me i whe ia whahosi ki whe ai wheheu i he mea pia ku pakutoko lahe ai ni ihi i te ki nau tolu o ku nau tala mai o ku kai peke nau mahino i nau tolu ia ai foi whamatala kone o whai o ku complicated apito ai foi whamatala ka kou ilo i au ia i hono o mahino peke teo i hono whakakonga lalahi o i whamatala kou ke o mai kai ia koe pure o whanua ku tolu mawhai pure, koe kabineti, koe wharearea, koe whamauanga, au kai ke kau ai whataha tokoni. Ka wai kupu ia koni, he ngai kupu koni na kianga o mai, o ku asimarewa koe me whataha tokoni, e whiri ia he tui. Pia oho ware pe ia ku asimai ai whai kupu ia taha, o ku ai pēnolo ia, e anta ia he whataha tokoni. Pia ku te ai mai i whamatala ia taha, o ku antahe pe nolo e haure wai ai chancellor ai pia ko ia re vai anga re vai mafai ko ia ai ko mi me ko ngai foi konga la la hia ai ni ko ke fa matala ki ai to ku ke heange ngai foi fehala ki ko au ku ke tala mai na to tonu ke ave foi mafai ko i he chancellor ave ia ke fra mau ke tawataina fu mafai lahi ko ia ma moi ke konstituton avia ke he whamau ke ni tautaina whanu whatongia. Koe mea taha o ku eke mai koe ni he kakai, he ni. Aia koe palo pare ma koe ni na toki whai pe ia he wafi honga fulu. Ai fui e palo pare ma koe ni ke whamatala ki ai ngai fui. O monia e solo. Koe nei ai foki ai report me he consultant me he Commonwealth. Koe tainua nei mana tu koe liriu koe ni nei whaia ki mua he wano hango fulu. Pea hu mai koe pure anga koe wano hango fulu ko Clive Equate nei minister lao ai.
na nau ki kamata ai ko wa so ngoful be wa taha nau fatonga nau palparema eh na wangre va o request ke community ke nau o mai mo hataha pa whakapaanga mai hataha ke review ange foi i konga kon ke judiciary ai koni su tone he foi liu kon wa no fu o report ko na o mai ko ma we report e me te ka ba o se tapolo ka ma te senior ko for information sake ko tu te lava pe me platform ko na o vai ke mahu inga wai fo ke mahu inga talanga pe ka pau tau franga ha me tau franga me mahino pa ka pau tau hanga franga ha me tau mai ha me ke ne fetong kai lava ke enhance a society pa mo ui continuously improve ai ko foi diriu ko ya ai kun hange kon da lau nai formatala ko he consultant ko lawyer ko na mai me community ka wen he konistu tone maulalo ta i he lalo langi pe mo ngai fono ki community ka ko ngai makatunga ni ko tala no atuai pe ko toko taha ia na ne hanga fatu mai faka ai he kutuiga aku ke na fingawe aki pe mo minister private water pe mo attenzioniare ako ya o fatu mai e peisi se foi la ono ke fakalere ia ke foi system ko kuhenga so ke fata noa solo in la hono ateki aki ai tanta iki pare me malolo pe mo patoa ai tala noa ke foi la ono ka kui kai go la mai ai ko kuhinga la ono franga itai ilo i e wange pe franga go tau kai fa pau ke te rakilo me te kai ka te to kai o hangi ai ko la fainga franga ko na to ka ga me go no franga i la tau pe to o franga kai ko point fo ke tra no mo nia ko foi liu he wa no ho fulu na tu punga ko me ta na imagino he foi report ko ya na kai ke kau ai whakamawanga ia he term of reference o ngahi whakalirei whapoiti kare na ave ke ngahi komiti kone na wo whai Royal Commissions. Uhinga lirei pe. Mola. Ko tahani o ku ne hanga o fehu i mai. Ne unga ko ne tala no pe ko tau no fo fogeni he wa fe hongo fulu he foi liu ko ya. Ta mai to da ko Samsoni pale le. Lo tonga pe ai tofki ai e tau konistuto ne he tau lere mai he tau o centuri. Pa tau tangre pa tau toruia ke liu e tau konistuto ne ke tau frate mokalati. Pa ko me are vai ni tau wiku ki ai ko palo pare ma ko ni tau hoko ko ni ki ai an ku lau ko na covid liu pe mai hafu an me ko ya. Ai ko o tu aki e Samsonia ko ko inga ko tau fein ko tau vili ko ke frate mokalati ka pana tuku pe ia i he konistuto ne fratu ina e sai pe ia. Ega whakau ia ko mai e Samsoni. Ai ka mahino beo kai ke ne ma kupus ai ngai mga tuunga. Ko tu ia ia solo tau spas me da dormi foi mga whako ia. Me hange pe ai ti te lai me go mo foi fehu go ke pe. Hako ai hui na kai ja ko ia tau historia. Me tu po la ko hao. Ko ai go ke tau to foki ke tau
keri makatunga hunga aliriu o kai eu tu vare tu I mo fonua ga mo ke mo ho e ki mo fare are a ko ya ke nau o fai nga o ko ni me apango o I foi whakavave o foi liri mandui nei tari wa mavalu ngoto asika he wa mahiwa na hoko I go issue la na hoko pe go lava o whakapawat na hoko ngoto asika ke ne hangai o hijack ai foi liu mo foi foki executive na fai he loto hanga mari tu puma ko titela ko ya ko hake ko lawe sol o ma inga ya ke ko hinga tano to tonu ke tabe ang ko kason no fa fehui ke na bloki ilo mai ngai me gon na makatu ngai me go pe makatu ngai me go kana to ka uhinga le rei ai ngai fotu ke o fa mo de taini te gono moni ka tau toi foki tau dolia ta aki hake ai ngahi historia mo ngahi kai ke uhinga lele ia ka ko hake ko glau ko foi ko ngahi maka ko wala ko fa no pehen so ke tu aki foki pe na tofki pe tau kani stuton e tau lere mai solo lava na ke rikore ke go ilo na ke yako ke rikore ko ha na even na spark ai movement go ni he kono moni o tau nofo o lau a honi ai kapa he kausia ina pea moe pure mai e siaina ko india ko na wa no toria orea he u na o na do de na fa fonga ki tau tol ka u ke pehe tuna e ka do mai u me so ikai u ke ya be ke puna ko ni e sol wai pe u makatu u matunga na u hinga I tawa ka wanga ko lau ko foi manga fa ko e tau liriu e wano ngo fu tau spasia pana tari lele ia he tu inema o tu to don ke tau tari pa tau ngawe ile vai foi sistemika tau al ko ai ko ke tau to foki solo te tau to foki ka au itu ko e ai mama ko foi liriu ko he wa fe ngo fu lu foki ai aku lahi hono palo parema ka ango o whakau na e talanoa palo fesa laftani ki ai kono to'o ko o tui mei he ne hoko ko sea whakataha toko ni kai whakataha toko ni ai paremia mo kau minista kono foi to'o ko ia oku to'o ai separation of power ko mawhai ko tui ke ni hanga ko CVE ai ngā ue koe ai pure anga. Mga hi viu ke whihala ki nai hoko he wafi hongo fulu. Ka kuk whihu I aku ia, ko fo I lao ko ne ono nai whau. Oku ke tui e lava he fo I lao e ono ko ia tāpuni e ngahi paloparema koni na ke tala noa ke he fo isi upe koni na ke tala noa mai ki ai. Ko hanga foki ai whakatu ai kau legal experience. Koi. Ko hanga usio aku ia whakasistemi. Tene lava ia solova. From the system perspective. He ko kuhinga fo ta noa sistemi o hanga ko hamea lere. Koi. Apa te ke hau pe ko mono ha konga te tabe pistoni ka kai ko align le ia pistoni to ko foi tisi to ko tanke vai ki mi sini o kai ke uhinga ko ne tanke vai pa ko hange one size fit all o wai specific kia no function ko ka ki lava ngia ke issue na ki race ke na ka mo ia no
ono whatokanga I isu koe ia. Koe. He koe no moni solo kau e ngahi mou, so koe kau e mou koe no wahi I ki. Ko ngai na kai ke kau e ripoti. Ai koe taimia kona na unu ai ngahi component o sistemi. Koe. He kai ke function ia he foi sistemi. Master design, so roadmap koe na rako mai I ngahi ripoti. Koe. Kau e foi koe whakakau ki he no to'o koe tu I mamao me he executive kau moi ai he pehe oku hange le vai o ai ha wahe kau mana tui anga I whakau koe whanua ni au hange koe taranoa e tō lahi koe nofo a kāinga. Koe uhinga lahi moi mahino koe kāu koe liriu whakapolitikare I he wanoa hango fulu taha o ngahi uhinga ke whakaata ai tui me he ne kau I he whakalere, whakapolitikare whanua. Koe. I ngai makatuunga lelei pe solo. Koe. Ngai makatuunga lelei pe. Ngai makatuunga te fito pe ana e whai e Piritania. Koe. Na kai ke whai e Franse ngai makatuunga ko ia. O whai tu o Franse taimi. Moi ngai whanua lahi. Koe uhinga whokia e tau mua. Ke tau whatu ha whanua e tolonga mo tu oloa e hatui ka maulu tai no whai kakai. Ko si o mama o ia. He kumana tui solo o ku kehe tau tangata mo tau tangata. Ko ngahi mea na tau si oi he kimuini mea na kai ke lawa tau tangata e koe taha fitu mo taha walu si oi. Kai ki talanta tō puke ai ve te kau taimi mo tahi o kua. Ke tau pehe, whoki ho mō whakaukau, mō manako, ki he manako koe nei vai he whangakui he taha fitu mo taha walu. Kai te lawa ia. Aia koe poini e solo e mahau inga, ke tau sugi hanga he foi liu ia o whakamawa he tui me he tau pehe me he pure anga koe whiri he kakai ono kau me mipa. Koe uhinga foi pasi mai ai executive mantiko executive na I he whakatato koni. Koe pasi mai ni ai executive o ave ke kabineti uhinga ko ia kai rewa ke toi kau e tu ia he tau maa. O kui kai ko hatai whaka apa ia ke he tu I solo. Solo na ulawe ki mua a pau te tau o mai e whahu mo ulu motu a. O kau he whakalere ngā ue. Ka whehala ki hani ngā ue e compromise ono tuunga koe whahu. Tuunga koe ulu motu a. Koe lau maari e ia. O kui kai ko hatau whihia, pe ko haai ke to'o hono mawhai. Koe o mai e whakaukau whakapoto, whakatatau ki he mama, ka moe whanonga o I taimi, he ko alo e mea kotoa pe ke tariui solo. Lai whaka whahinga unau whanga e tariui pa unau confuse e tariui. Koe tariui e solo koe fumea u tau whi au da dol mo ia he aho ki he aho. O koe kai koe tariui, koe ne rolo kolo, koe ne he ui mai he ako. Tautau ingoa, wawen kai koe tariui ko ia solo. Solo ka pā teke alatu mai whaunga, tau a taina koe ni whaitonga ni. Ko ala poko parking, hawhahinga parking I peo ke sio ata. Hawhahinga
konga pe ataka ke al o parking he parking ko o slaine I mai ha me hoko ka ko he na mesisa mai te mo ua porque mai mo ua tau e me le ko funky me ya ko uhinga ko o ka ilo ko tima ke sina tawanga pe tatol ko ai ko fu holo ai fu kai ke fu fare pe ta kai ke ya cria tima ke linia fare mohe mo fare pota noa mo fare kai ko tari ui ko uhinga ia ke remove ai whakaao. Uhinga ai pākingi o laine I, uhinga ai kiu, uhinga o ka alata ki whare koloa, ai price tag. Ko tari ui a ko uhinga ki ai whakaukau. Ai koe na ula vea ki mua, e lau mario, whakaukau a kirisi. Ka pau, e lava pe ai pure anga ia o implement a mechanism of tariui. Ai nani pehe, mauinga ki ai tānoa ke temkalati. Ko essensia o e ne whakaamu anaya. Ko e ke tariui e kautaki, ke kakai nau te tongi tu hau. Teki. Ko me e kau whatwhanua, kau ani koko, kau lao me kau ako, ton te nauhanga o throw up o palani te koe vote map, ke oa ngai e whai system. O hangi e koni. Ko oku whamanatu mai e pio maunga loa e konga koe ni, ai kuni whamanatu mai I he taimu tatanoa ke tari ui, oku iai e whai taimi na kore e paremia kone lo tonga ki tui. I he whamatala e paremia. Ke whewhe ke te whoki atu pe ia kau he whatahato koni. Ko ngā kene ripoti atu ka nau tolo ngai mea koko pure anga pia nau ilo. Ko ngā pia ka whewhe ka te hu atu pe ia ko ngā ka lawa ke whaha ngau e wā ofi. Pia tangi he tui ki ai. Koe lau maari e whokia, koe lau maari e whokia nei whotua ki he paremia mālolo e sola. Koe whakaukau e. Matoi na tau koe whai transition, koe o tau I he whai transition period, koe whakaukau whakai ki mo ana, mea katoa pena e senta he tui. E mea katoa pe. Na koe whai liriu koe ni, whiri rewa he kakai e majority ki whare area, ke whiri ai he whare area e paremia, pa whiri mea I mene kau minista. Koe whakakaukau whoki. Ka paurewa hanga he kakai o mai nau issue me ngai. O mai ke fatua ki halao. Ka alo e tuia nofo mai he tua ao e mwene kau whare. Pauksia kau whare ia iai me e te nau e kovia ka nau tolo. Definitely te nau whare I tui ke o te netari. Ka harewa mea hoko ai. Aina uhinga whakaukau, mahino ko transfer mai executive ia ke kabineti. Pea koe Pax, e nofo ia he paremia, he taki, he kapteni. Ahme o whehalaki, koe paremia e alukai tau, alukai ngahau. Ka koe, ka kana uhinga rewa, ai koe, ke te whoki, ke ngau e aki pe foi se tingi ko koe na liriu pe koe whare I moe whatato ni ke aruatu pe pare mea moe kabineti koe ne sea kohono hinga ai ke nau lava tala noa whahoko mai tui haane whakahoko atu he kabineti pe koe pare mea ai u mea issue mahu inga ke kakai. Ka iene pe ka ke whawhe fusiaki ia. Ka ke hanga whatonga e mea ngoe ni e solo. So ka mea ngoe koe malawa ke hoko. E hange rewa whanuani ua e ulu. E o mai rewa whahinga ke nau teke tui. Ke nau toi mui. Ka hau rewa whahinga o nau
ai ni ko tau pehe ki he o kunauhanga o reinforce executive o kunofo i he cabinet. Koi. E ne pehere wa e malava ai ko hange ko famatala ko na ke ai mai o ko meriti o whakaukau ke oe ia ha tension ka whahafe mai no ape he ko famatala ko ni so hanga o famatala i mene nei hoko ko i ko longo a pehe fo ke to lahi ko lao e o no ia kai fo ko ni su tone o kai ton ge ha solo ko famatala nei fai e akris ko mea ki halao ke pure ia ke kakai ko feito pe taha ngofua ke tala noa ko fare ale ko mama na hulu i tu bolu aki ai ha fare ale ke tala noa ia e issue he ko ka pau e tapuni a fare ale o pe ko issue ko ni avata noa ife Facebook o poini fokia ko poini ia feito pe taha tano e ko ki halao ia ta fakonistu toni ko ki fakakau hanga he konistu toni o empower hono kakai tau atai na ke ne fakakau da mo ne rea me pe ko ve ko lau ko o si ai hono ngai lao sai o faka ata ke me mipa o e fare area ke ne fa u halao pe o kai ko vi ke o mai e lao tala nga he ma so ke fa matala ko na fai he ko le mi malolo pe ka o atu ke tu i pai kai ke ne tai ko le ngata ia ka he i kai ke tau ta ofe ta dol ha mea i tu a fare area ko fa pouria o hinga pe ko matala o hinga pe ko mea lahi nai lahi ko hono tuku aki i he lawe o no he kakai. Ko ne tala ia ai lawe o no ko whinga ke to'o mawhai tui. Oia. Ka nakai whaki aha mea pehe, ko nakai ko e whakakau ia. Ko ia pe ko e penai tau mua pehe pe. E solo. Na e tohi tangi ia pa. Ue whanau pe koe. Koe tohi tangi. O nau whao e la wha puri ke to'o mawhai tui. Eh? Koi. Ko whihui ka koe. In the name of common sense. Koi. O kui ai halao e whakapuri. Ka pai o mai tānoa i whare area. Koi. Ko kuhinga, how can you continue to feta articulated o kui ai e lao whakapuri o wha. Ke to'o ai mawhai e tui. Ko e lao ko toa peo pau ke whakamoni ngoa kai tui, ka ki mua whakamoni ngoa kai tui, ko pau ke tālanga i whare area. Ka ko wheo i, e tālanga i whakapuri. Koi. Ko kuhinga e kulahi, ko kuhinga peo, e tāna pehe kulahi e ngai. Ngai tuku aki u kai ke pace, ka u kai ke pace hang makatunga li lei. Ka kai hanga ilpo, ka kai ke, ka hanga ko kulau. O no turit fokia, ai kakai hangi kala e no to'o mai pe to'o fua pe o talaga ka ke whakaukau he mea koe ni maka tuonga e lao koe ni he report na e whau he komniweri he wanoa ngufuru e wanoa tahaua whakahu he pureanga pi wakano kari i whare area o ave ke tui koe foi mea nai toi whakafoki mai me he whataha toko ni. Man toi koe whataha toko ni koe nau ki pe nolo. Ai ko whotua te lao. O kai whemau e nau pe. Koe. Ai ko pe nolo na whotua te lao ia koe ni o no ke niri whetong e pe nolo ke Judicial Commission. Ai ko na raki lere aki kimu a. Ka koe whakatu uia ai ko poini e lau kia solo. E anga
Te tātou ia, ke hanga whakahoka ke kau mea, koe tō mawhai. Koe. Ai koe nai whai tu pō uruaki. Na ne tau i a lau whiritonga. Koe tō mawhai koe ke whai i whare area i ha lao. Whai ai mea whana mo e tāo. Koe tō mawhai nai whai pani marama. Kana ke whotūtū he patoa e pako akirisa. Ha tō mawhai i he whunga ko ia. Koe lao pena o mai ke whatontonu aki. Ai sistemi ngā ue, ai konistu utone, ke mahino road me wheitu tau wheitu tuk me ai, ke wheitu tau aruki ai. Lau maari ei. Koe, piveni koe ku lahi apito ai ngai whakamatala ke ku o mai, pe wai dai me tahu nau whehu i mai o ku o si alo e whakamatala tau ai he konga ke. Ka pe ku au ni ke tuunga ku tamai he kau whanongo. Pe ko hai whaunga lava au mai e nau whehu i. Ke lava aongo atu e nau whehu i ko ngā whoki koe ke u. Kei ke lava uia follow he nau whehu. Fulahi whoki me nau whehu me hoko me mea. Pe ku tamai ni i be mua ke ai peha ki foi taimi ata pe tukuange mua lai neke nau ki tā mai o whehu i. Ka ku sai pe ku ngā koni ku lava e tā polokalama he ahoni. Ka ko tui malo ku tā wheunga he ahoni e whatwhonua. Au ku umahino ka veinga koni ku tatala noa ki ai. Pea mo e whakatoka koni ku ke whai ke wawhenga. Teta te hoko atu pe ai. Ko tui koe whai tawhaaki ko ringo tawhaaki lahi e nia ku whia mau ke tau ngaunu mamari ai pe mo ngahi kupu i lao kone stuto ne ko hai ngau e o tonu ke whai ki ai ke tātāpuni ke mal. Ko ngā ki ha whatwhonua fo ou ka pau te tau au ki ai. Pea ko tui koe mea pea kakai unau tawa taina pe ke nau lau, mo nau whanong, pe ku nau tui ki ai pe i kai, ka koe unha ke te tā hokot pe he wika au, ka ke whakaose mai pe, i ha whainga mea te ke whia mau ke whakamau opo mai ai, pe ko ne os pe koe aku tā mawai ai pōni, ka toki hokot e wika au. O ku mahui a whuksolo ai mea koe nau whia mau koe he kakai, he? Koe. Kono mau inga, he koe uhinga whuke tau programa ki tau lava o tokoni ke mahino, ke mama. Ki tau lava o unu whakataha pa mo whe mau e taimi, mo whe mau e sistemi, mo ka hau, mo ka kai. Ai o ko whotua tau ia solo ke hanga, o te hanga o brush aside e nau whehui. Ka koutou i he platform o ke ai, o koutou ke hanga note e nau ngahi whehui. Uri mou e koe hingo a, ke o e makatuunga tari he hingo a. Tari ia he personal element. O mai pe whakakaukau. He teke lapo ko tala a whehui o ko kai ke peisia i whekumi. Mo e whehui is in the element pe ia i tau whehia tu ai. Ka koe mende u whi whotua tsol. Te kei ke ia i hangahi asimenia i he mamani e malava ke hoko i he mitioka without devotions. Ai ko kui ngā ko kui ngā ko isiu tata noi ko isiu o ku mahu inga fish mua. Ka koe ke tonu ia ke tukuange ke hange pe ia koe hafo i toni matani pe ka o alu. Se mau ke engage e koe kakai kaua ko manu na ulawe ki moa. Tahe tau palpare maa tau toria koe kakai go ki moa educated ya. And doing nothing. Nau hipe na to comfort zone. Pea kai ke nau te fuho haa na to. O hange pe ko tangut pe ko he comfort ko ke te fuho haa ko ke hanga note ngai concern e kakai. Ke tau kumi. Ke tau kumi. Ke tau lava e ai hafoi. Solo ko ai mea ko whipopo atu.
o ke lo ko lahi ange mama ku lo ko mama ngi ange fonua okay e kai ke malava ke ma o he fonua ha mama ka pau te ufeinga uia ke mate foi te rango e taha ko toa pe kau ulo lahi toko tahpea. Pe ko whia he ulo lahi ha mama ha taha pa ata whengi tamde ni foi te rango. Kai ke hane au ngana ke whanua. Ko ni lahi ange mama ku logo mama ngia ngai whanua. He kono mahu inga ia ko e tānoa whakaukau i ha tau luku whakaukau tānoa whatu ha whanua e taimpa te tau kui whai solo te ongo i malu e te whanau ma te hako ko tūkoe nei taimini o subsective e mea lahi oku kei AVP ai whai tūtū ni mo ngahi mea lahi o tuku he foi sino e koe mawhai. Koe ke awea tuku he lao pe koe system. Ngā we, ani hange ko whatanoa ko koe ane nai. Ko no turi kita mi ngā we wai ngai indicator o stara mai ko pau ke lere misin koe e kilomita ni manoa. Pau ke e houa, lere misin koe kilomita wha, e houa. Pea ka pau lewa wai ke lawa he tangata ngā ue o whaka, a ue foi indicator, mo tau mua e foi function e misin koe. Koe me e au ne whai tūtu uni, pe ke hoko ato ngā ue, pe koe hiki ho wahenga, pe koe tuku ho wahenga ki nā, o hinga pehe. Kai oua e nofo e foi mawhai goia i he tangata whai tūtu uni, tangata pure ngā ue. Kai. Malo pito e pibeni. Koe ngā ue ni o ku pau ke whakahoko. Ko pau ke u follow up e u whehui. Ko toa pe, ka tak pe ka inga he ngai whehui. Ko pau ke whanga o follow up e ngai whehui. Ko hinga ku nai mawhana e whamatala pe mahu inga whoke ka veinga. Ka ke te loko loto ke whanga o tūse whamatala. Ka te whanga o follow up o mo ngai whehui. O toko pe e ngai whehui o wakai. Pea awe lewa ki a piveni ko ngā ke makatuunga mea ma hoko atu i he polokalama he weka hau pe toki hoko atu ai pe whatwhanua. Ka lawa ke whahasio ki ai ke tau whamala ala. Mouto e whoki mai pe he weka hau. Ko ngā ke lawa ke whaha wakai i ngai whehui. Pea ma uloka atu he konga uloaki. Pea osiko ia pea ma toki hoko atu lewa ai ngahi whatwhanua ko ni te tau tala noa ki ai. O hoko atu me mea konu taga he aho ne wafe hongo fulu. Mahalo e sai whakaukau ko ia e piveni, Toi. Mahalo pito solo. Sai e whakaukau, he wai, ko mea nia me he, ko whehu e nio, o whapasi olo he kau whai ako. Toi. Ka pai osi ho whai ako, o kai ke mahino e ke tamsi ako. He palpare mahai. He palpare mai e whai ako, Coi. Ko mo ke ma winga ko solo. O falere ai polo kalama. Ke hanga en case ai kakai mo na. Mo me ko te gra ko tala ke very easy. Ai he ku ke ai fekumi pe mo fakanga. Te gra ko o talai porque fa ma popo he ma inga anga funky feu na ke ki mono mai lo tonga ta programa hinga le ki hau fa kau to anga ko lau limo pe hingo ai ko nga ke o ai personal fa kau ia ka ta no mama pe ta no pe he matunga e ne pe le te taulava lang society ma atakai o tolonga mama e solo wai ki me e ta ko anga whatoka ngai. Anga whatoka ngai e taki lotu gon e mamonga. E ne kore ke kai ngā lotu e ki hashtag give thanks. Yeah. Si, po si o koko ki he flow a lau maari e le lei i he kakai.
Ai ko puhinga ke ngawe ke platform fa teknologia ko ini. Ke ne hanga o la langa mo build a society. O ku e tolonga mo lutai ai meri no mo. Mo faunga. Koi malo apito e piven. Ko tui mahalo ko lava ia ta polokalama ki he poni. Ka malo atu he whakaukau mo wahe ko ke hanga o mai. Te toki whakahoko ko ngā hono wāno o atu e ngahi wakai e ngahi whehui. Ke whingai ke engage mai kau mamata. Ke te toki lave ke ai he wika hau. Pea mo te whoki mai pia whanongo ke kapau e kaho whehui he ngahi whehui koe ni whahatala noa ke ai. Pea hoko tai pe me polokalama. Whamalo atu ki apina, homo mea mai ke tau polokalama. Ngahi whakaukau ko ke wahe mai, whafofa o pito. Tau to e whetau laki pe i he wika hau, i he polokalama ta tau pe, i he whatwhanua fo. Ka tau ngata he poni i piveni, malo o pito. O whaatu pe tau toki i wakai hui siho wika hau. Malo pito sol. Ia, ok. But you... Lelei elia pe mi he kautaha a veuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tau ataina freight. Tainga tonga o loto Aotearoa. O ku fia mo loto mawhana mawe a e tau ataina freight ke whai whatongia maau i ho a veuta ka hoko ki tonga tapu pea mo wawau. Hangai ko ha awe hau container, pasi, lori, caterpillar. Pe ko whahinga mea leo le pe iha whahinga saisi pe. Awe katola, talamu, puha, nau whare, aisi. Pe ko hawhahinga nau langa pe. Ko e tau ataina freight pe taha. Tene lava ke ne whakatau ataina i ko e aki hatotongi mātu aku whakatu imo. O ki kai ngata he mau awe uta ki tonga, ka au mau toe o mai foki mo kontena mea kai aisi. Tuko taha i he mahina ko toa pe mi baba, pea mo tonga tapu foki. Ok, hoko atu pe foki e mau awe, ta e totongi ho katola ki tonga, pea mo baba. Pea paanga pe whaafe walungeau, a e mau konteina ki wawa i Novema pea mo December. Pea aku malawa ke mau deliver tu hawhainga puha pe, i hawhainga lalahi pe. Pea ka pau o ke whea mau talamu kaume, o ko te whia laka ka koe talamu he. Te mau deliver tu pe hao puha, pe talamu ki ho api, ke whao whia maalia i ho uta, te mau toe pick up o. Oua na ke whakaukau, ko ha aku talai hanga mai. Ka ke hau tonu mai mua o ke ki ahi e mau service. Pau, ofa, fietokoni, pea loto i whatawhata mawhani. Whetodaki mai lewa, ki he whika telefoni noa ua taha, ua ono taha, fitu nima tolu fitu. O lea kia se misi tawatai. Pete ke hau tonu mai be, ko mau ia te i he whika nima, Fairburn Road, i Otahuhu. I he tau ataina freight. Ko e whanangonongo e nia me kautaha Faustina Construction i he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lo tonga e tau whiwhauhi pe moe mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto fia be ai Faustina Construction. Ke kei hoko atu e mau ngawe ofa he whahaita o momoko o e tauni ki ho tau kainga tonga i loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani i he tau kutoa pe o lawe monua e ngahi community kehe pe. Pepehe ke ngai access tonga i he wahenga Utah. Lolo tonga e tau e uangafulu tupu ko mau ngau e langa ai i he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā wena, te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaaungai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Faustina Construction a e ngā we leipa maau i kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fia mau ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe heke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hapea whainga ngawe langa o kuke fia mau ke mau tokoni atu ki te koe lolotonga e whai ta momoko. Oua na ke whainga ta ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe i he loto ofa mo e fia tokoni maau. Pea ke inasi ho tau kainga tonga i he fia o ku ausia e ngai community ke he i he ngawe ofa o ku mau whahoko.
O honga ki he Faustina Construction, e ngahi tāpua ki e mo ui o tau inasi kotoa ai. Pea mo e whakatawange ke o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngāue o tau lava ke whahoko. Ka pau o ke maho inga ia i he ngāue koe ni, telefoni mai rewa o lea ki a sione a holokatonga, i he walu noa taha wha ua nima ono no noa. Walu noa taha wha ua nima ono no noa, i he Faustina Construction. Ko tau pehe pe South Pacific Loans, pe ke manatu I lewa ko Sitalek tu Bouia pe mai kautaha no o e whakamaui aia o iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha eni ua lau tau e nau tokoni a tau kainga tonga mo Pasifiki loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolotonga e tau whewha uhi mo COVID-19. He ko o si whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau tokoni koe. Iha whahinga taimi pe, o ke whia mau sēniti ai. Ke hau ka venga wha whamiri, ka venga he lotu, whia mau sēniti ke ama ki tonga. Pea koe hāpe hau whia mau sēniti, whakawawe. Koe South Pacific Loans, pēr tene lava, ke ne tokoni koe. Ka o ki kai ke tui mai, pea ke to rewa ho o telefoni. O ke taila ai fika o I whakamaui, noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Pete ke au tono mai pe ki mau ofisi, I he fika ua o Cavendish Drive I Manukau, pe ko e ofisi I he whetaulaki anga o Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road I Mount Wellingtoni. South Pacific Loans, I he noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Koe e ongongolere e nia ki loto Aotearoa. Kainga tonga, ka pau o ko ke whakaukau ke whetongi a hao melere aki ha melere fo o e kuonga, koe Chimana Wholesale Autos o loto o tahuhu, ai kaudaha melere ko fuola tau, e nau toko ni ho tau kainga Pasifiki, o ta tawa I be koe hatu unga o ke iai. Aia e ne whaka ofa e nau melere fo o, pe te maa o whiunga, mo tau wivi whapanga. Koe Chimana Wholesalers o loto o tahuhu e maotoa e veni 4-wheel drive. Kehe wau ki he tau wafi o wanoa. Veni whamiri se avalu, se honfulu mo se tahaua. Peka lau ki he mau kaha oua, whaka of atua menere. Whatonga iang e mau klasi veni manakoa ki he whamiri koe Mahintra tau wafi o wanoa. Oku se fitu, alu ki whale loto pe kakaha mo unga ka me koe laulo taha onoana. Pese te pe ono poin hiwani mai interest ke totongi whafoke. To orewa ho telefoni o ke rea mai ki he noa walungi au wha ono ua taha. Pe te au tono mai pe ki he whika ua walu o e Atkinson Avenue o loto o tahuhu. Chimana Wholesale Autos I he noa walungi au wha ono ua taha. Italia lo mi cauto fai se au pule mohanoto Peteu si ikau peteu si ino fokai no mai pe si okuloto Disi Italia lo Sivi fuli se toa na eta mele I hataimi Kia te koe moata ho mga pini mo whami ke tu ai ho o whaka fisi
tata mai Koko ina aku whiri o ku ke hoko ai o uluaki Ho mali mali me moe anga e ta whiohi Tara noa ai kakai au o ku kobi Whai hoku loto pe mo hoku whiri Momu ai kawa kai ngalo ai si o ta famili Ka e lele ya me pe lele ya me pe lele ya me pe ho amuna tubuki e hivani ke whakanonga ai ongoni Ka Whakanonga ai ongoni Nala noa I he telefoni Ho hanu mai mo e tani Ke whai ho o loto Kai ngalo ai e tapalani Mamani e ni fonu ahi Taki halai ai e ta famili Kai whai hoku loto Ke oua teo toe mamahi Ka e lele angepe Lele angepe Lele angepe E ku alu aku Tuku ki he hivani Ke whakanonga ai ongoni Ka e lele angepe Lele angepe Lele angepe E ku alu aku Tuku ki he hivani Ke whakanonga ai ongoni Mai ki hota api Tangi aho po moe po uli Po I au honoli aki I api Lele angepe Ai aluni ha aku mamahi Ka e lele angepe Lele angepe E ku alu aku Tuku ki he hivani
ke whai te liha ka kua ke li akia ke usi ino whopaya Aloha hoko o whaanga ka usi ino whopaya